Sane sampun jadi mersidayang punika dados yami. Oh, sida wenang ing dharma sadana. Sane saiwakti sampun sida puput punika ring sane kebaos dharma laksana. Katanan tasang kesang sareng sahotan wenten ruwat saking pumarpau yadmane asap kabonjanan ngaran ikeng kasengkalan piduwi yadmane kadiasa punika winayan. Hatur ningayang tiyang mungguing kejatenipun sane kebangsaan dharma. Nuning marang ring swarga iku Inggih punika pemekas pinaka larapan punika risada kalih puncak kenah swarga luhur. Adik-adine rahayu Inggih yen gamayang tiyang punika dan winano kadi bendegone punika sane maktu perahu. nuning maniaga non tasik Sane pinaka larapani bendego punika risada kalaning di bendego pacang liwat ring segarene punika.
Aturin ayang tiyang puniki risade kala punika panemayan ide betara ramu ring sasih ketiga punika nampinin sasih kapati dawang punika Kala punika sampun puanengan ide betara ramu jagi lunga ke tengahing alas tong tang pradesa raris kecingak selantang pemarga punika penjajahan penegaran idan rihawan nira kapuramya munguing sepemarga ide raris ring tengahing marga makeh punika genah sane becik-becik sane luwih-luwih punika kepangguhang ide siosan malih makeh punika tukad sane ageng-ageng kepanggihan cokide denira tirta di
Ngantos malih kepanggihin raris genah metirta yatra sane dahating becik pisan. Udiana lenta lageng Malih wenten punika raris tetamanan sane asri. Malih punika daler kepanggihin telagu kecil. Neryara pemahaning Wih dewa cuma kesami punika kecoran doyone punika wiyadining pisan sane kepangguhan hidup.
Thank